برنارڈ شاہن تہ لاسٹس جوانن لگی کت ضرورت یہود برنارڈ شاہن ما ایمان اونمت دوستو یہ یہود ام پتہ لاسٹس لکھن وہ دپن I have studied all the prophets, researchers, scholars and well human beings of whole world are universe. دپن یم کائناتس من بڑ شخصیات آئی. These are the revolutionary persons یمو دنیاہس انقلاب چھونمت. یم ساری پڑھ میں آئی حضرت پتہ کیا ونو دپن at last in my opinion آخر ووتس بہ یتھ نتیجس پہ the last messenger of Muslims namely Prophet Muhammad peace be upon him or sallallahu alaihi wasallam یس آخر پیغمبر سوز پروردگارن یت امت اسمیانو دوستو he is a saver or favor of humanity. اگر ونیو انسانیتک علم بردار کس چھو مے باسیو دنیا مز اکے سہ گو محمد رسول اللہ. ونیو مسلمانو سا لول نہ چھو ون اوے یل میں نبیان کر ہجرت دوستو مکہ پیٹھ صبح تلن پن امانت یم دتن شاہی یلائی تستے پڑھو تفسیر پڑھو شرح پڑھو حدیث پڑھو صبح دتن قطب سیرت پڑھو یم سن حضرت یم کم خاطر دپن یم کرزی پگہ تمن حوال یمو امانت وول مونمت رسول نازنین یمو صداقت وول مونمت نبی اما دوستو شاہی ولایت ونن میل صبح گزرائی ایشا ایسیو کردار ناراض گزو نکی نبی دراو صبح بازار یکنی چھوا کوت بازرس مز وچھن اگر تہ مز تہ دکانداری آس کران بتاوس کت ون بازرس مز وچھن اخ نفر کنن کنک کیا کنن ترومو تم پہ کنیت ہوک نا ہوک کنک مگر بن کن ترومت آب یکنی چھوا حضورن ہند دور چھس بارس کار تت پہ یوتان کود دور بدلے آج کیا آس تیل اپوز چلان دپان یتھے یم پہ کن ترومت مگر یہ تربیت سان خاطر بن کن آبدار یل کان خریدار یہ تراون ات نا ککن تراون ادرس اور کھاڑن ادر یہ لگ وزنس من زیادہ مگر ہپر لگ کوانٹٹی من تو اکس چھو کوشر بٹ میں چھو تگان تہن کوشر کران کوانٹٹی من لگ کم مگر وزنس من لگ تکیاز ات چھ ترایت وچ وین اپر راو تاجدار کائنات داس کت بن یوت پیغمبر اہناس کت بن یوت شفیق تہ رفیق پیغمبر دپن یتھے یم ات یوترو حضور آئی یعنی کہ یہ کیا چھو کرن غلط کرت نا تمہیں من گشالینا فلیسا مننا ہے یم دوکھ دیوت یہ چھین امتی نبی پاکن ہون یم دوکھ دہی کر یہ چھن حضورن ہون امتی میانو دوستو وین زن دمو اس پانس نظر اس کمو من نیرو اش چھن آفسی بغیر کی اش چھن غلط بغیر کی اش چھن دوکھو بغیر کی اش چھن وعد خلافی بغیر کی اش چھن دوستو بد کرداری بغیر کہیں حاصل واللہ اوے موجود کرب پنن جوانن بزرگن گزارش تھجو یاد میون نبی فرماون دوستو توتی ونیو بڑی صلی اللہ وش میں کتن کرو کات بہمے بے واپس اگر ژے آسی سمجھ یوان کائناتک نبی فرماون علیہ السلام دپن کانسی امتس اوس نہ پروردگارن یہ عنایت عطا کرمس کہ تیمم کریو مگر یہ تھیوت امتس دیت ربن انعام دوپن گچھو تیمم ازو میں کرے کت تھی ما پینو یاد میں پی وی پان سے یاد میں ونیو کس سب گھن تو پانچ کت ونم اکھ تو وہ سب ونم خدایا اوے چھن پت لوگ دپن دپن ہمون ادی بدل تو یل آسن چھ مسجد من اگر مکمل روزو تیل کت مولوی صاحب ونیا گھرو کہنا سہ کت ون سہ یل ون سہ قرآن حدیث مگر میں کرے عرض اکھ تو وہ سب گھن اکس ہتس وہ سبو مز آسن کمو بیش 1,23,999 پیغمبرن ہند وچھا شان چھ نا یت عظمت یت امتس دپن مینی یوت آسن یت نہ لول ونیو لول شیت صف مگر عمر اسا یمن بظاہر زیاد کن پتمن نہ لول ونیو تمن میلیو نہ دوستو ییتو سۭتۍ کٕہٕنۍ مگر نبی چھُ مکس من روزتی کشیر پہ راج کران یکن چھوا مدینس من روزت کشیر پہ راج کران وان میان کنچی با خدا مے بوزنو وقتن کھاتی مبارکی صبح سا کت اگر ونکن تہ کھانا مولوی صٲبی پتہ دپن ظلم ٲسِس یوتن
دندان مبارک اس نورو ہے چشمان مبارک اس مازاغ البصر روی مبارک اس ودوہا ونیو ودن چھا انسان کنا یوس لول وول آس تمیز شنو شیرو کنانس کیا چنائی وشمتی دبناز یہ شمنا کام قسمت اگر وشمت آسیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی یل شیطانن اللہ تعالیٰ حسون میں جی پنی عبادت مزوری اس میں کری ربن ونس وان تات منز کیا جمعی اخ کر بتایتن ار ساری نکی دبنیس میں دی اجازت یہ شکل با اختیار کر ساگز بکارن تات گسن میں چاہین طرف آسن انکار دبنیس آت کیا گاس یہ چا کھوج گسی تی بنا پانس مگر اکن پان نیرن ونس بوزی سبحان اللہ بڑی دبن سارے شکل بنایا لیکن شوری کہتے ایسے اللہ تعالیٰ ہن کرمت سی عنایت آتا اس کرن پانیس پاک گرس مز جمع حدیث مبارک چھو تایا اس بوزمت حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ساری کھوت احب البلاد ساری کھوت ریتی جگہ یم دنیا اسمان شی مساجدوہا تم گئی خدای سند گر فرموک تمام گرو مز تمام علاقوں مز ساری کھوت بدترین جگہ فرموک سگو بازر بازر اسمان شی زیاد بیڑ آسن کن مسجد مز ونیو بڑھ پائیں یعنی تویتر یتن سمجھ یہ امت ککن چھ گمت اچھا زیادہ بازرن مز آسان کن زیادہ مساجدن مز آسن گش انسان بازرو کھوت زیادہ مسجد تکیز احب البلاد فرموک مسجد جگہ ساری کھوت بہتر فرموک مسجد شریف سے توی موجب کرب عرض حدیث پاک شو مفہوم کرب عرض اگر مسجد من ژھوری تی انسان بہی تحت تہ اللہ تعالیٰ عبادتک ثواب لکھن یلی ژھوری بہی پتہ یلی ذکر خدا کری ذکر رسول اکرم علیہ السلام کر ذکر صحابہ گسی ذکر اولیاء گسی ذکر دین گسی دوستو ام سوچ آسی ات مجلس من زیادہ اللہ تعالیٰ سنس رحمت نازل گسی سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ مشہور زمان تابعی یمو پنیو چشمو چھ وشمت صحابہ چھ تمس ونن تمن ونن یمو پنیو چشمو آس وشمت ایمان کس حالتس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تابعی چھ تمن ونن یمو ایمان کس حالتس مز آس وشمت صحابی توی موجب چھ سفیان بن عیینہ اخ تابعی ام چھ رسول اللہ بظاہر وشمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بکر عرض اخ مشہور تابعی چھ فرمون ان ذکر الصالحین تتنزل علیہم الرحمہ دبن یتن نیکن ہن ذکر گژھن تتن چھ اللہ تعالیٰ سنز رحمت نازل گژھن کوئی عرض یتن نیکن ہن ذکر گژھ تتن چھ رحمت وسان ون یتن تمو نیکو من ساری کھوت نیک سنز حضرت رسول نازنین علیہ السلام سن تذکر گژھ سو رحمت چھ مجلس دوستو بکر عرض حدیث مبارکس من چھ ذکر الانبیاء من العبادہ انبیاء ہن ذکر کرن چھ عبادت مگر پت فرموک و ذکر الصالحین کفارہ صالحینن ہن تذکر کرن چھ گنہن مغفرت بکر عرض تنون میں یہ بن رحمت پت ونمو یہ چھ ثواب عبادت ون اگر صالحینن ہن تذکر کرو یہ مجلس چھ دوستو توہی تو میان خاطر بنن گنہن مغفرت منگان چھنس کہین دعا بظاہر کرنس کہین یہ مجلس چھ پانے سانین گنہن مغفرت کرنا تیل کتیا خوش نصیب چھ اگر نہ کہین تو کر اگر نہ کہین تہ گژھِ حٲصِل توتہِ بچاو یتھ أڑِس گھنٹس گناہو نش ساری کھوت بوڑ چیز یہ فرمو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دبن میانہ خاطر چھ سہ وقت تو سہ پہر عید یتھ وقتس بہ گناہو نش پنن پان چھس دور تھاوان نت کتہ ٲسۍ یمن اولیاہن گناہن سن فرصت یم صرف آسان عبادتن مز ریاضتن مز مگر میانہ خاطر چھ سہ ٹائم سہ وقت عید توے موجود کر بہ پنن بزرگن پنن جوانن گزارش اس گژھِ دوستو یم چیزچ خبر آسن کہ مجالسن محافلن اندر تشریف تھاون چھ أکس انسان سن خیر تو برکت اوے اس مجلسن مز پان جمع کرن صحابن حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو دوستو پڑھو الاصابہ فی تمیز الصحابہ دپن صحابہ کن سات اس دہس 5 لٹہ حضورن ہند واز بوزن اکسی دہس من
پانچ لٹ نبی کریم علیہ السلام واز سماعت کران توے موجود آسو تو یاد نبی صاحب علیہ السلام پان مسجد شریف مز ات وچن صحابہ ساری جمع تکبیر تیز گمت بانگ گمت تکبیر اس پرن حضور آئی علیہ السلام وہیں کریا اللہ اکبر دمنک بیو پتر حضرت کیا دمنک تائیں پر گوڑ واز رسول نازنین علیہ السلام پت پڑھو اس نمازی دیگر یعنی امیو کرب عرض نبوتک اختتام سبدیو دوستو نبی حکن رسول اللہ علیہ السلام اس پت وہیں کائیت اگر کان امیو عقید تھائی اہنز ہیکی تی ہیکی آو نکی اگر یہ تی وہیں ہیکی سچو دائر اسلام مز خارج گسن تیکیز خاتم النبیین چو حضرت رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم بکر یتی پر پانن کات شروع دوستو اگر اس امسون تذکرہ یوتی کرو سچ سائن خطر خار تبرکت توی موجود کرب عرض اللہ پاکن چھ سرسی کائنات اس اندر بے مثال لا مثال اخ ذات بنو مسچ ذات اقدسی حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مین کات کرزو تو سیود انڈرسٹینڈ اگر نہ کنجے سمجھی بچس نرم مولوی صاحب میں کہ تو ہائٹ پھر ونیت بہت ہائٹ پھر سا ریپیٹ کرت مگر یہ تے بوزو برابر کنو اگر تو فون چلو کات کنس تل اکس بیکس کرو تیل ہیکو تو مکمل میانہ کتھ نہ سیاق سمجھت نہ سباق سمجھت یم سات تو کات بند کرو فون بند کرو پتہ یل تو کات سمجھو وہ آپ سمجھ جاؤ گے تکیاز تو شو اللہ تعالیٰ میان کھت زیادہ لٹریٹ تہ تو باشعور تہ بنائی دوستو تمام کائنات مز اگر ساری کھت زیادہ کان عظمت وول چھو اللہ پاکن بنومت سہ بنون رسول نازنین علیہ السلام تکیاز پانے فرمون لقد من اللہ علی المومنین مومنن دیت اللہ پاکن سوری دنیا تی دیتنا خاندارین شوری مول موج تمام چیز کرنے عطا ملازمت کنس مزدور کنس دکانداری کنس باقی چیز کنس کھاک کنس باغ تمام چیز دیون وول چھو رب مگر تمو تمام مز ون اللہ تعالیٰ کنے جائے مے تھو مومنن منت یا مے کور مومنن پہ احسان یہ ون کنے جائے ون یت پہ اللہ تعالیٰ پان فرمائی مے کور مومنن منت یا مے تھو یمن پہ احسان سہ چیز کوتا عظمت وول سہ ذات کچا شان واجن اوے فرمو اللہ پاکن لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا تکیاز یمن کن سوز میں حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھو مومنن منت توے موجود کرب پنن دوستن بزرگن گزارش ام سز یا کائناتس اندر تشریف انن تہ مومنن ہند خاطر خاری توے تھو پنن سارنی یمن جوانن بزرگن یہ گزارش کرت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہند تعریف عظمت تو شان کر وقت پانے حضرت اللہ جل شانہ ام حال بیان ونیو تموی فرمو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین امی ربن فرمو کنجے امس نبیس ودوہا کنجے ونس واللیل اذا کنجے ونن امسی تاجدارس ورفعنا لکا ذکرک کنجے ونن علم نش رہ لکا صدرک کنجے ونن امسی پانے انا اعطینا کل کوثر کنجے ونن وما ارسلناکا الا رحمتا لیل کنجے ونن انا ارسلناکا شاہدن مبشرن واریہن تعریفن اوی موجود چھو انجینئر نذیر میر پاپوری رحمت اللہ علیہ صاحب لکھن قرآن اسمن چھ تعریف چین موجود بپر ہے آئے یا محمد دوستو یمن تمام چیزن پر واتت کرب عرض کہ گوڑ چھو اولن اللہ پاک نے عظمت رسولک تذکر کرمت توی موجود کرن یہ تذکر تم ساتھ یم ساتھ تمام کائنات اسمز بشریت اس ینی اگر تو پرمت آسی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تمام نبیان ہند روح کر پروردگارن عالم ارواح مز جمع پت پورنک پانے دوستو واز تات وازس مز کیا اس دمنک بسوزو تو دنیا اکس دم کتاب صحیح تو دمو دین تو شریعت تو کریو لکن من سو انٹرپیٹ یا انٹروڈیوس مگر ام پت یہ اخ نبی ثم جاءکم رسول یعنی اللہ پاکن چھ امس نبی صبن تذکر کرمت دوستو تمی وقت یم وقت نہ ون دنیا اندر اس بشریت آمز کی بشریت معنی اول بشر حضرت آدم علیہ السلام یمس اول تشوانن تو ابل تشوانن ابل بشر گو تمام بشریتک مول اول بشر گو تمام بشریت اسمز گورنیک اوے کرب عرض تمس آدم علیہ الصلوۃ والسلام از برو تشو اللہ پاکن امس نبی پاکن ہن تذکر پان کرمت یہ ونت بکر عرض پنن یمن بزرگن جوانن تو تی گس ام چیز خبر آسن کہ اللہ پاکن کر تمام ارواح جمع کمن ہیں انبیاء ہیں وشو اخ چیز کر بہ گوڑ عرض
عرض تات مز ٲسۍ نہٕ دوستو ٲسۍ کینٛہہ نتہٕ ییٚلہِ ارواح جمع کرن تیٚلہِ گژھو ٲسۍ تہِ آسٕنۍ مگر ٲسۍ أنۍکھٕے نہٕ اَتہِ أنِکھ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تمام نبیَن ہٕنٛدۍ ارواح کٔرۍ پروردگارن جمع پتہٕ پوٚرُن دوستو یِمن پانے واز پٔرِتھ ووٚننکھ بہٕ سوزو دُنیاہس تۄہہِ دِمو بہٕ أکِس سارنٕے نبوت کتاب یا دِمو صحیفہٕ تِم صحیفہٕ واتنٲیِتھ وٲتِو تُہۍ دُنیاہس وٕچھ حظ بہٕ کرٕ عرض سورہ آل عمران آیت نمبر 61 پٔرِو تُہۍ سٲری لما آتیتکم من کتاب و حکمہ بہٕ دِمہو تۄہہِ کتاب تہِ تہٕ حکمت تہِ مگر سۭتۍ ووٚنُن ثم جاءکم رسول امہِ پتہٕ سوزن بہٕ پنُن نازنیٖن پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یُتُے یوتا نہ مصدق لما معکم یہِ تہِ سُہ سۭتۍ انہِ سۭتۍ کیٛاہ وَنُن قرآنِ مجیٖد شریعت یُس سُہ سۭتۍ انہِ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ دوستو تۄہہِ ضروٗری تصدیٖق یہِ کٕمن ونان انبیا یُکنُے چھُوا سٲری یہِ چھُ انبیاء کرامن رۄب پران پانے وار تتھ تمامن پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ تصدیٖق کرُن مگر پتہٕ فرمونکھ پانے تو تصدیٖقٕے یوت چھُنہٕ پیغمبرو کرُن تیٚلہِ پتہٕ ونونکھ لتؤمنن بِہِ تۄہہِ چھُو تٔمِس نبیَس پٮ۪ٹھ انُن بہٕ زن کرٕہا اتٮ۪ن عرض ایمان چھا تٔمِس پٮ۪ٹھ یِوان اننہٕ یُس اسہِ پتھ یی کِنہٕ یُس اسہِ برونٛٹھ آمُت آسہِ اچھا ٹھیک یُس وۄنۍ برونٛٹھ آو تِمنٕے ٲسی نہٕ حضوٗرن ہٕنٛدِس زمانس منٛز یِم کِتھ پٲٹھۍ انن ایمان اچھا یہ گژھو تۄہہِ کل پیٹھی دپان لُکن سۭتۍ کٔرِو تِتھے پٲٹھۍ کتھ یِتھ پٲٹھۍ عقوٗل آسن یعنی عقل آسہِ بہٕ یِمہٕ بیٚیہِ واپس اللہ پاک چھُ یِمن سارنٕے پیغمبرن جمع کٔرِتھ دپان أمِس نبیَس پٮ۪ٹھ أنۍزیو ایمان اور ایمان اننہٕ خٲطرٕ ووٚننکھ تمہِ دۄہ ییٚلہِ عالمہِ ارواحس منٛزٕے اوس اوے موٗجوٗب چھُ رسول رحمتن فرمومُت صلی اللہ علیہ وسلم I was prophet when Adam was between mud and soil بہٕ اوسُس تمہِ دۄہ تہِ پیغمبر ییٚمہِ دۄہ آدم اوس میٚژِ تہٕ آبس درمیانٕے یتھ زن حدیث چھُ ترمذی شریفس منٛز كنت نبيا وآدم بين الماء والطين بہٕ اوسُس تمہِ دۄہ تہِ نبی ییٚلہِ آدم اوس میٚژِ آبس درمیانٕے بہٕ کرٕ عرض دوستو امی چھُ پروردگارن سارنٕے پیغمبرن ووٚنمُت أمِس پٮ۪ٹھ أنۍزیو ایمان پتہٕ ووٚننکھ پانے ولا تنصرنہ بیٚیہِ کٔرۍزیو أمِس مدد ؤنِو نبی صٲبس کیٛاہ مدد کرن تِم پیغمبر یِم یِمو برونٛہٕے آسن انتقال کوٚرمُت تِم کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن مدد کٔرِتھ اتھ اگر تُہۍ تفسیٖر پٔرِو مدد چھُ تِمو کوٚرمُت وقتن فوقتن چھکھ پننٮ۪ن پننٮ۪ن اُمتن منٛز نبی پاکن ہٕنٛز عظمت بیان کٔرمٕژ مے کُن چھُوا سٲری بہٕ کرٕ عرضٕے یوت تۄہہِ پیٚیہِ سیوٚد سیوٚد یاد اکھ توبُک معاملہٕ یُس آدم علیہ السلام سُنٛد چھُنہ تتھ منٛز گٔژھِو تُہۍ تہِ دۄنوے چیٖز ماننہٕ خٲطرٕ تیار آسٕنۍ اکھ آدم علیہ السلام ہیٚچھنو کلمات ذاتِ پاکی حضرت دوٚیِم المستدرک للحاکمس منٛز چھُ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛدِ نامہِ اقدسُک وسیٖلہٕ تہِ چھُ اوٚنمُت حضرت آدم علیہ السلامن مےٚ چھنہٕ دوستو یہِ کتھ کرنی بہٕ کرٕ یہِ کتھ ؤنِو ابراہیم علیہ السلامن ییٚمہِ ساتہٕ پنٕنۍ پیغمبری کٔر نہ امہِ حالہٕ شروٗع پننِس نبوتُک دِتُن نہ دعوت اتھ نبوت کِس دعوتس منٛز پیٚو تِمن ٲخر یہِ چیٖز ونُن ییٚلہِ کوٚرُکھ تعمیٖر خانے تُہۍ چھُوا مے کُنُے سٲری خانہ کعبہ بناوان یُتھُے یِم آیہِ تۄہہِ چھُو یہِ بوٗزمُت مےٚ چھنہٕ یہِ دۄہراونٕچ ضروٗرت کینٛہہ تِکیٛازِ وقتن فوقتن چھُ مولوی صٲب اتھ پٮ۪ٹھ پران یِمن ییٚلہِ خانہ کعبہ بناونُک حُکم آو کٕن دِتُکھ نہ کٕن تُہۍ کیٛاہ ونان تتھ بیڈ دِتُکھ کٕن دِتُکھ امہِ پتہٕ آو دوستو اتھ امہِ حالہٕ ہیوٚر تعمیٖر کرنہٕ تۄہہِ چھو یہِ پتہ تتہِ کوٚرُکھ نہٕ خواز کینٛہہ تتہِ آیہِ کٔنۍ اکھ تٔمِس دِژ اللہ تعالیٰ ہن آز قۄدرت زبان تٔمۍ ووٚن اللہ تعالیٰ ہس یتھ نس گژھِ نہٕ مےٚ بغٲر کرُن خواز کٕہٕنۍ اللہ پاکن دِژ تٔمِس طاقت انعام اور یِہے کٔنۍ ٲس بٔڑ گژھان یِہے ٲس اتھ خانہ کعبس خواز کرنہٕ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ وۄنۍ ییٚلہِ مُکمل خانہ کعبہ گوٚو یُکنُے چھِوا سٲری اور تتھ کنہِ چھِ ییٖژ عظمت خانہ کعبس منٛز آیہِ تمام کنہِ نٮ۪بر کڑنہٕ مگر یہِ کٔنۍ تھٲوٕکھ أتنی برونٛہہ کنی دروازس پٮ۪ٹھٕے کیٛازِ اتھ چھِ پایہِ مُبارک تٔرمٕتۍ حضرت ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدۍ اور اتھ کنہِ بنیو یوٗت عزت خانہ کعبہ بنوو نہ فرمویوس واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یۄس یہِ خانہ کعبٕچ کٔنۍ برونٛہہ کنہِ چھو اتٮ۪ن ٲسۍزیو طواف کرنہٕ پتہٕ 2 رکعت نماز پران شُکران ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ ہس ادا کران مےٚ دیُت خۄداین اتھ أنٛدۍ أنٛدۍ کرنہٕ تُہۍ چھِو نہٕ کتھ کران مےٚ باسان یورے کِہیٖنۍ ما امہِ سۭتۍ چھُ سمجھ یِوان باقٕے چھُنہٕ مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ یاد بہٕ بوزناو پانے دوٚپیس یُتھُے اتھ طواف کٔرِو امہِ پتہٕ پٔرِو کٔژ رکعت 2 رکعت مگر یِم 2 رکعت یِن نہٕ دوستو بدل کُنہِ
جائے کی یم چھ ات کانی نزدیک پرنی یا اگر نہ جگہ اس تیل ات آیس پت کن پرنی وۄنۍ کر بہ عرض ییٚلہِ یہِ مکمل خانہ کعبہ گو امس کور اللہ پاکن آفر اورے دوٚپنس آی ابراہیم ژےٚ بنووُتھ میون پاک گھر ون وۄنۍ کیاہ گژھِ اہن حظ کیاہ چھُم کرُن ییٚتہِ دوٚپنس یہِ ژےٚ خۄش گژھِ تہِ دِمے ژےٚ بہٕ وۄنۍ انعام رٹنہٕ خٲطرٕ ووت حضرت ابراہیم علیہ السلام دوٚپنس رۄبا ژٕ دیٖہَکھ مےٚ دولت تیوٗتاہ چھُنہٕ میٲنِس علاقس منٛز دولت وولٕے کانٛہہ ژٕ دیٖہَکھ مےٚ پراپرٹی بہٕ چھُس پراپرٹی وول ژٕ دیٖہَکھ مےٚ نبوت سۄ چھِ مےٚ گۄڈے عطا آمٕژ وۄنۍ کیاہ حظ چھِ تیٚلہِ ضروٗرت فرمون بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ أتھۍ کَنہِ پٮ۪ٹھ کھوٚت دوستو مےٚ چھُ کرُن عرض ولا تنصرنہ مدتُک معنی گوٚو أمۍ سُنٛد روٗزِو ذِکر کران اوے کوٚر اللہ پاک سٕنٛدۍ ابراہیم علیہ السلامن أتھۍ کَنہِ پٮ۪ٹھ دعا اکھ دوٚپُن ربنا وابعث فیہم رسولا یہ دعا چھُ موٚنگمُت ابراہیم علیہ السلامن آی میانہِ رۄبا یُس یہِ ٲخر زمانُک پیغمبر سوزہن اکھ انعامہ کر تہٕ مےٚ تہِ عطا بہٕ گژھٕ ہا تٔمۍ سُنٛد جدِ امجد بنُن اوے چھِ أسۍ دوستو یپٲرۍ ونان أسۍ ہسا چھِ مسلمان مگر ملت چھِنہٕ أسۍ ونان ملت نبی کینٛہہ أسۍ کیاہ چھِ ونان ملت ابراہیم یہ چھُ تاجدارن کٔر امہِ حال أمۍ سٕنٛدۍ امہِ دعا خٲطرٕ کوٚرمُت اللہ پاکن أمِس عنایت گژھ چانی مڑِ انن بہٕ رسول نازنین علیہ السلام مگر اتفاق کر بہٕ عرض یتھ اتفاقس تۄہہِ آسہِ ضروٗر ذہنس منٛز سوال گوٚمُت پٲدٕ أمِس دیُت نہٕ 19 ؤرین اللہ پاکن شُرُے ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ نسل پکناوو سُہ پکنہ شُریو ہٕنٛدِ رٔنٛگۍ أمِس دیُتُکھ نہٕ 19 ؤرین بچے 19 وُہٕرۍ 19 وُہٕرۍ کینٛہہ رِوایت 19 وُہٕرۍ زاو بچہ ییٚلہِ وۄنۍ بچہ زاو یہِ دیُتُکھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کینٛہہ کالٕے گوٚو أمِس زاو بیاکھ بچہ تٔمِس پیوٚو ناو حضرت اسحاق علیہ السلام وۄنۍ چھِنس زٕ بچہ یِم بنے دۄنوے پیغمبر دۄیو بچو منٛز کٔمِس دِن سُہ ییٚمہِ خٲطرٕ أمۍ یتھ کَنہِ پٮ۪ٹھ موٚنگ اتہِ گوٚو دوستو تقسیٖم اسماعیل علیہ السلامس آو ہٮ۪نہٕ حضرت رسول نازنین علیہ السلام ہٮ۪نہٕ میٖنس تریو تۄہہِ سمجھ اہنٛدِ نسلہٕ منٛز مگر اسحاق علیہ السلامس دِتِکھ سٲری بنی اسرائیلٕکۍ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام یِم پیغمبر آیہِ حصہٕ کٔمِس حضرت اسحاق علیہ السلامس مےٚ چھِ تۄہہِ کتھ ییٚتٮ۪ن وَنٕنۍ ییٚلہِ کائنات کِس نبی علیہ السلام سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا موٚنگ ابراہیم علیہ السلامن امیُک معنی گوٚو تِہنٛدِس وقتس منٛز تہِ چھُ نبی صٲبُن تذکر اوسمُت گژھان یعنی یہِ ترِوٕ تۄہہِ یہِ سمجھ کہِ یہِ چھُنہٕ دوستو أسی یوت کران کینٛہہ بلکہِ کائنات ٲس وُنہِ بننے ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن أمۍ سُنٛد تذکر چھُ کوٚرمُت اور تمہِ تذکر پتہٕ کوٚر گۄڈنیُک تذکر حضرت ابراہیم علیہ السلامن أمِس ییٚلہِ فرموکھ حضوٗر تُہۍ کٕم حظ چھِو میٲنۍ نبیَن فرموکھ بہٕ حظ چھُس انا دعوت ابراہیم بہٕ چھُس ابراہیم سُنٛد دعا ؤنِو لولہٕ پہن تُہۍ تہِ بہٕ چھُس ابراہیم سُنٛد دوٚپنکھ واہنا بشارت عیسیٰ بہٕ چھُس عیسیٰ سٕنٛز یہِ ووٚننکھ نہٕ انا نبی یا انا محمد دوٚپنکھ بہٕ چھُس کُس ابراہیم سُنٛد دعا سُہ کوٚر مےٚ عرض امہِ پتہٕ ووٚننکھ واہنا بشارت عیسیٰ بہٕ چھُس عیسیٰ سٕنٛز بشارت حضرت سۄ کر گٔے ییٚلہِ عیسیٰ علیہ السلامن پننہِ نبوتُک معاملہٕ مکمل کوٚر اکہِ دۄہ کٔرِن سٲری پنٕنۍ حوارین جمع تُہۍ ما گٔے بور یِم سٲری حوارین جمع کٔرِتھ پوٚرنکھ واز اتی ووٚننکھ ہو میٲنیو مانن والیو یاتی مِن بعدی مےٚ پتہٕ یی اکھ پیغمبر یہِ تھوٚوُن گۄڈے ؤنِتھ یعنی بہٕ چھُس تۄہہِ یہِ عرض کران وُنہِ چھُ نبی صٲب ماجہِ تُہۍ ما گٔے بور کتھ بوٗزِو وُنہِ چھُ ماجہِ زینٕے أمِس زینہٕ برونٛہٕے چھُ ونان عیسیٰ علیہ السلام پننٮ۪ن تمامن یاتی مِن بعدی مےٚ پتہٕ یی اکھ پیغمبر اکھ جانانا اسمہ احمد تٔمِس آسہِ احمد ناو مگر ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ ونو سٲنِس نبیَس چھُ لول پہن ؤنِو بڑِ پہن نو اَسہِ کُس لایق کتھ چھِ کرٕنۍ یوٚت گژھِ توٚت گژھِ اصل اگر أسۍ ونو تس کیٛاہ ناو تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان محمد مگر ییٚلہِ أسۍ اتھ آیتس سنو اتہِ چھُ لیکھِتھ تٔمِس چھُ ناو احمد اوے موٗجوٗب چھُ علما لیکھان ہر کٲنٛسہِ پیغمبرس اوس اللہ تعالیٰ ہن ناو کوٚرمُت اکے ہر کٲنٛسہِ تِکیٛازِ تِم ییٚلہِ آیہِ دوستو تِم آیہِ تمی ساتہٕ ییٚلہِ تِم ماجہِ زایہِ مگر نبی کریم علیہ السلامس چھِ خلقت الگ ولادت الگ خلقت معنی گوٚو ییٚمہِ دۄہ یہِ رۄبن بنومُت چھُ تمہِ دۄہ اوس آدم تہِ بناونے اوے چھِ یِمن خلقت الگ تتھ خلقتس منٛز اوس نبی صٲبس ناو احمد وۄنۍ ییٚلہِ یہِ پننہِ ماجہِ زاو پتہٕ دوٚپُس پانے اللہ پاکن أمِس چھُنہٕ تُہُنٛد ناو کرنٕچ ضروٗرت أمِس کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یورے ناو محمد بہٕ کرٕ گُزٲرِش تۄہہِ سارنٕے وۄنۍ ییٚلہِ تۄہہِ احمدس تہٕ محمدس مانا ژٲرِو تیٚلہِ چھُ احمدُک مانا نیران یہِ ساری کھۄتہٕ زیادٕ تعریٖف کرن وول در دربارِ ذاتِ پاکی حضرت
یم ساری کھت زیادہ یاد خدا کورمت اوے پرسک اک دہ حضرت نوح علیہ السلام دوپس حضرت یل احمد یہ تیل کیا تھی تمن میلے 63 وری زندگی تہ چھو 950 وری زندگی یمو فرمو واپس مین صرف 950 وری دنیاوی مگر اللہ پاکن کار چھ رسول اللہ بنومت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی جانتا نہیں ہے اوے توہس احمد ناو ساری کھت زیادہ تعریف کریم پروردگار سے پتہ دوپنس ون تھاوے دنیا من محمد ناو یہ پھر بہ شروع پن کت کر امس تھوک وی ناو محمد حضرت امیک معنی کیا گو دپن تی تعریف کرن خدا کانسی ہن اگر سبحان اللہ تگن آسو ات پہ چھبی تی کیا تعریف تیوت توصیف کرن رب کانسی ہن بیان یہ کیا بہ پانے خدا ٲسِتھ کر تاجدار سند بہ کر اوے موجود پنس جوانن پنن بزرگن گزارش اس تہ پزِ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہن ذات عظمت واجین ذات مانن رفعت واجین ذات مانن یہ زن لائٹلی آج دور درومت یہ ناراض گژھو توتہ مخالفت زان بہ کرے مگر یہ دورس من ہر کانٛہہ ونان سانہ خاطر قرآن بس باقی مانو نہ کہین مگر دوستو یہ قرآن پاک مانو تتہ قرآن ست نبی تہ ضرور مانن کوتاہ کورک اخ جوان ون ڈائیورٹ یمو چیزوں نش اور اس کو رسول اللہ کی محبت نکال دی گئی دل میں اوے موجود ونیا علامہ اقبال یہ پھاکا کش اپنی موت سے ڈرتے نہیں ان کے دل سے اس میں یا عشق محمد نکال دو یم کھوچنو نہ بیٚیہِ کُنی یوتان یمن دلن مز روز وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم توتان ہیکیو نہ یمن پھاکا کش معنی گو یم روزتن پھاکا تہ یمن ہیکیو نہ تُہۍ کہین کٔرِتھ بہ کر عرض اتن چھ مےٚ اکھ اہم کتھ کرٕنۍ دوستو یوتاہ یوتاہ دور چھُنہ نزدیک نزدیک یوان یوت چھُ نبی پاک علیہ السلام ہندِ محبت نش اسہِ ژٹنہٕ یوان وجہ چھُنہٕ مےٚ سمجھ تران یم کتھ پٲٹھۍ چھِ انٹرپریٹ دینس کران صرف قرآن سۭتی یوت بہ کر اکھ عرض یا تہِ اگر تۄہہِ جواب آسہِ تُہۍ ؤنِو مےٚ اللہ پاکن فرمو قرآن پاکس مز اقیموا الصلاۃ نماز پٔرِو مگر یہ ووٚن نہ کٔژ پٔرِو کٔرِو یا یی نتہٕ کٔرِو یی یہ ووٚن نہ کر پٔرِو یہ ووٚن نہ کتھ ٹایمس پٔرِو یہ ووٚن نہ کٔژ رکعت چھو توے ووٚن میٲنۍ نبیَن علیہ السلام دوٚپُن یو مہ رٔٹِو قرآن یوت قرآنس سۭتۍ سۭتۍ رٔٹِو میون سنت تہِ حضرت سُہ کتٮ۪ن دوٚپُن انی ترکتُ فیکم الثقلین مےٚ ترٲے تۄہہِ کُن زٕ چیٖز حضرت کیا کتاب اللہ اکھ ترٛووُم خۄداے سُنٛد قرآن مجید و سنت نبیہ بیٚیہِ ترٛٲومو پنٕنۍ سنت دوستو وٕنۍ ووٚن قرآنن وآتوا الزکاۃ دیو مالس زکات یہ ووٚنُے نہٕ کر دیو یہ ووٚنُے نہٕ کمہِ ساتہٕ چھُ دیُن یہ ووٚنُے نہٕ کوتاہ چھُ دیُن یہ ووٚنُے نہٕ کتھ مالس شوبہِ یہ ووٚنُے نہٕ کتھ مالس شوبہِ عشر مگر بہ کر عرض دوستو قرآن پاک اگر تمام چیز کرنا بیان مکمل یعنی تفصیل تیلہِ آسن نہٕ یم 30 پارٕ تیلہِ آسہِ تمام کائناتٕکۍ ورقہٕ اسہِ اوس قرآن پاک بناوُن توے موجوب فرمو ربن تبیان لکل شے دپن قرآن پاکس من چھُ ہر کُنہِ چیزُک بیان ہاں اسہِ کم ظرفن اسہِ کم علمن اسہِ طالب علمن چھُنہٕ قرآن پاکٕکۍ رموزات حکمت یا امیُک امہِ حال معنی سمجھ تران تمیُک معنی چھُنہٕ تمیُک مطلب چھُنہٕ ہرگز یہ کہ قرآن پاکس من چھُنہٕ بیان البتہ اللہ پاکن چھُ تمن چیزن ہُنٛد اشارہ دیُتمُت تفصیل بناون تمن ہٕنٛز حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یتھ سید میرخ شاہ کاشانی علیہ الرحمہ فرماون دپن 1,24,000 تم سوزنے خاصل خاصے میرخ شاہ کاشانی فرماون 1,24,000 تم سوزنے خاصل خاصے چھم ہادی راہ سبحانے ہادی معنی ہدایت اس پر پکناون وول حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھم ہادی راہ سبحانے گوس عاشق خان بخانے بکر عرض دوستو تو بوزیو اس کیا نبی کریم اس نش دور گژھان اس کتن جائن پی قرآن پاکس مز اشکال امہ حال پنس یت کم علم تو کم ظرف دماغس یل صرف قرآن یوت مانو بکر عرض تو تر سید سو دوستو سمجھ قرآن پاکن فرمو نماز پڑھو مگر مکمل تفصیل آئی نا قرآن پاکن فرمو زکات دیو مگر مکمل تفصیل آئی نا کی قرآن پاکن من حج کریو مگر یہ ون نا رکن کس
یہ چھو نہ سمجھ گو قرآن سی رسول اللہ تہ ست صلی اللہ علیہ وسلم یل یم دنوے چیز مکمل سپدن تیلی ہیک اخ انسان مکمل ایمان وول بنت توے کر بہ گزارش بزرگن پنن دوستن ونیو ون چھا حدیثن ہن ضرورت واللہ چھو ونکن سہ دور یم پتکن صرف مہر یوت تراون ام موجود میں نبی کو نہیں مانتا ہوں صرف اللہ کو مانتا ہوں تم چھ پتکن دوستو یم چیز خاطر ربیو 500 600 خاطر پنس ایمانس ونکن ضائع کرن اور وہ یہ کہتے ہیں پھر اچھ خدا اس بغیر چھڑ کہیں مگر اللہ پاکس اگر صرف یہ ہن آشا مطلوب تیل سوزہن امس رہبر اعظم حضرت رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گو امیک مانا چھ میانن جوانن بزرگن ضرور یاد تھاون یہ اس قرآن چھ ضروری تاچی اوے موجود پرموک دیر آر 4 سورسز آف دلیل اگر کن تی جو ایسا کریں ام خاطر گچن 4 سورس آسیں گوڑ قرآن مجید اگر نہ قرآن منز راو تیل گو حدیث رسول اگر نہ حدیث رسول منز راو تیل گو اجماع امت اگر نہ اجماع منز راو تیل گو قیاس اس پر مگر قیاس کرنے اگری کلانو کی قیاس کرنے ماغمس منز روزن وول کی قیاس کر سو یمس اللہ پاکن یہ فہم عطا آسی کرمو یمس اللہ تعالیٰ یہ دینی صلاحیت آس عطا کرمس توے کرب پنن جوانن بزرگن گزارش امی چیزک تذکر کر پانے حضرت رسول نازنین نہ تو چھو میں باسن درود تے پارینی صلی اللہ بپر حدیث دوستو سو حدیث بوزناون تو گو ام موجود تو تر اتن سمجھ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھ ام چیزک پانے تذکر کرمت کہ میانی ذات ہسا چھ وچھس کا چھ یہ حدیث مبارک بخاری فی صحیح کتاب المناقب باب خاتم النبیین حدیث نمبر 3332 3338 یہ حدیث مسلم فی صحیح کتاب الفضائل حدیث مبارک ہے کہ ان تے پڑھ صدا 266 یہ حدیث مسند احمد اسمز حدیث نمبر 9156 یہ حدیث سنن نسائی فی سنن الکبرى حدیث نمبر 1402 یہ حدیث ابن حبان فی صحیح حدیث نمبر 6405 یعنی 5 معتبر حدیث کتابن من شو حدیث مبارک تو ادھر ادن پانے سمجھ دوستو پان اس پن عظمت بیان کرن حضرت رسول نازنین علیہ السلام ونن کیا نبی ہریرہ تو کہ ونیو رضی اللہ ابو ہریرہ کرن روایت دبن چھ پانے ان رسول اللہ پڑھو سا درود پڑھو صلی اللہ فرمو نبی اکرم علیہ السلام قال ان مسلی و مسل الانبیاء میت پتمن پیغمبرن کیا چھ فرق شودی وہ حدیث سے سمجھ میون درج کوتا چھ عظمت وول رفت وول سرداری منز پتمن پیغمبرن توئی منز تی گسن ونن دوستو ہر کان پیغمبر چھ ہوئی نا 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 ہاں یت منز ونیو ہوئی یم سوز خدایان ہدایت خاطر یم سوز خدایان لوک ہچناون خاطر یتلو علیہم آیاتہ یم و یزکیہم و یعلمہم یم سوز خدایان ہچناون خاطر یم سوز خدایان ہدایت خاطر یہاں ونیو ات منشی ہشر مگر دوستو یہاں جو نزاونن یہ پتم پیغمبر اس یہ جو سون نبی جنانا پانے وہ صحابہ جمع دوستو یہ مجھ پانوئی مشور کرن اکی صحابیت سل پان نیرد دبن آدم و صفی اللہ بیس سل نیرد ابراہیم و خلیل اللہ بیس سل نیرد حضرت نوس نجی اللہ بیون حضرت موسیٰ و کلیم اللہ بی ایک من حضرت عیسیٰ و روح اللہ یلی من سارنی صحابہ ناس کاتبوز پنیس کمرس تو حجرس من رسول نازنینن صلی اللہ علیہ وسلم نبر درائی اتی ونن پنین یارن دمنیک یارو یمن ہنتی تذکرش و کرن تم چا اللہ پاکن عظمت وال بنائی مگر بنا چوزن کام عظمت وال نبی توی کیا تو بنانا حبیب اللہ بچوز خدایان پنن حبیب بنومت اوائی موجود ونک اتنی دبن دوستو اتمین انبیان تونجس نبیس کیا فرق چھپانوئی یہ کر پانے حدیث پاکس من نبی رحمتن بیان صلی اللہ علیہ وسلم دبن کم مسلی رجلن بنا بیتن فاسنہو آجملہو دبن سن بنو چھانن مکان اہم کا چیز ہے جو یاد وش کت پانچ پانی عظمت تارن صحابن سمجھ رسول رحمت علیہ السلام
دبن زن بنو سیاکن تائن چانن مکان آناز دبن فآسنہو روت بنون و اجملہو مگر واریا روت خوبصورت بنون لال زبرجت جرنس بہترین مکان کرن تیار آناز بد دبنو اللہ موجی لبنتن من زوائیا مگر یلی لکو ات مکانس کو نظر ترو یمن کیا باشو دبن ہے بہترین مکان چھو فیطوفون بہا یمو دب کر حسنا انجن کات گات کر حسنا انجن چکر اشتی وچو تمام چیز چنا ٹھیک بنامی یلی یمو سوری ٹھیک ہوش کائناتک نبی ونن دبن اکسیر چانن تھامس لاگنائی وچی ہوئی پرتے سمجھ چاننس اکسیر تھامس لاگنائی اما امیس کیج لاگنائی روز مسوی چنن نبی سمجھ یتان تارون دبن یتوی فجال الناسو یتوفون بیہی یمو یلات گارا سانجن چکر کور یمو وچ اکسیر لاگنائی ویعجبون لہو یمن گو یہ سیر نہ لاگنس پر تعجب گچکنا یس یوت بول روت آئیس آت کیج یہ پوائنٹ تو ایتی چھو کنشون گرگس ناراض گزنو کہ ہیشنش کات چھے تو ایسا اگر نہ تعریف کرو نہ تو اچھے کونا ہیڑ اس کھا رہی یہ پوائنٹ کم روز بناون کچن شبہ وچو دبن بچور میں گئی ساری وری زائے امی چھن راتس پت نندر یوان استی ما چھ کنس تگن تعریف کرن دوستو ہاں ہاں کٹ چھ تگن کرن ساری نی ناراض گزو نکی اوی موجود کرب گزاری دبن یلیمو اکسیر وچ لاگنائی ویعجبون بیہ لہو یمن گو تعجب آ چیز اس پیٹ اما چانن کی سیر تھامز لاگنائی یتو یمو یون یوت ویقولون اللہ ودیعت حاضی اللبنا دبن نبی خرچا ام چانن کیس تھامز سیر لاگنائی ونی نبی صبن ون دوستو توی در سمجھ نبی اوس پنین سیابن ہشناون میہیو ناو چھون یا دنیا اسمز ربن کوئی سوزمت دبن پانا اللبنا وانا خاتم النبیین متفق علیہ حدیث مبارک دبن یارو کوئی تی گونا تعجب اوئی ہشنائی ون نبی وان حس کیا دبن یسی سیر چھنا وانا لبنا توی کریو مشاہد یہ چھتہن نبی آناس کیا جی دبن حد سر سی مکانا ششوب تیلی یلیت یہ سیر لاغن وانا خاتم النبیین آخر پیغمبر چھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دبن یارن کرب عرض تو آئی تی کرب عرض اگر تو جواب بد بڑی ونیو دبن یارو دل بوجو کہ من تمام پیغمبرن ششوب تیلی یل آخر سوز یا دنیا پروردگارن تہن جانا اوائی موجود کرب پنین بزرگن جوانن گزارش یل تو یہ دوستو کات سمجھی کہ پیغمبر اس پانتی پنی عظمتو تذکر کرن بوجو حدیث تو گچویت پیڑ واللہ خوش میون نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم بخاری پہ صحیح کتاب المناقب حدیث نمبر 33 دوستو یہ کیونتے پڑھت مسلم پہ صحیح کتاب الفضائل حدیث نمبر 2354 یہ حدیث پڑھن ترمیزی پہ سنن حدیث نمبر 2870 یہ حدیث سنن نسائی من حدیث نمبر 1590 مگر ترمیزی امام ترمیزی لکھن حاضا حدیث حسن و صحیح اما حدیث کیا تو بوجو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کرن روایت دبن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت نبی کائنات علیہ السلام لی خمسۃ اسماء میں سا چھو 5 ناو ٹائم اس پر چا بند کرن کیوں برو پا ہے کو پکنے ناو تائنے ناو کرو بند میں شواری دور واتن مگر یہ قد بوجو لی خمسۃ اسماء میں چکس ناو نبی صبن ون یورے پنن صحابن پانی عظمت تم نے صحابو میں 5 ناو واناز کیا تو بنانا محمد بشوس محمد اقوانو میں مانا یہ میں ساری کو زیادہ آئی تعریف کرنا تو بنوا احمد کو آئی یہ میں ساری کو زیادہ تعریف کر اگر ونیو لولسان دوستو کو آئی ام پد ونن وانا الماہی
بچھس خداین سوزمت مٹاون وول حضرت کیا حضرت مٹاون دبن الذی یمحو اللہ بالکفر کفر مٹاونی چھ دنیا سوزمت خداین رسول اکرم کچائی ژوٗرِ ونن پانے وان الحاشر مے چھو حاشر ناو نہ سمجھ چھو نہ مے باسان ونو مے چھو حاشر ناو حضرت ام سی دبن الذی یشر الناس علی قدمی ات پہ بوز بہ سبحان اللہ بڑی دبن حاشر چھس اوائی تمام لکن کر قیامت کی دو میانین قدمن تل رب جمع پنن عظمت پانے کرن بیان مے ون بخاری مسلم حدیث وچو کیا ونن دبن وان العاقب بشوس عاقب کس نا ون بوز بون پامت دوستو توئی بوجو ابو موسیٰ اشعری کرن روایت پانے مسلم وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد امام حاکم لکھن یہ صحیح حدیث انس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کرن روایت قال کان رسول اللہ توئی دی ونوا بڑی اسو بہ موجود ونن توئی پڑھو اسے پران بزرگ ونن یل مسجد مز گژھو کن جائے گژھو اتے جو درود شریفہ زیادہ پم کیا دپان یل تھی کن جائے گژھو اتے جو تھون یہ پن دل یل مے باسان یہ دانہ اصل چھنا اگری کلانہ چھا یہ دانہ اصل یل بہرین بہر چھو ونان بہر دانہ بران پتہ کت تک کران پہ گنڈ نہ پتہ دون چھو کاشرو کن نا گوڑ چھن تھی آج زمینداری کر تھی اور کھین ساری امیر گئی نا لوگ ساری اوے موجود پہ بیمار یم پان کران یم آسان محنت وے آگن فرمو توے دپن دہس 10 بار کت وسان کت صحیح حدیث تو یل کرنی چھو حضرت کمن حض گسان ڈسٹریبیوٹ دپن نو گئی تمن یم اتھو سۭتۍ آسن کٲم کران اس کیا بھی اد یہ نا پری بہارین کمن تائیں ہمن یمن کنالس یوتا ترکس یوتا یوتا اس پی اسیل نا پان کوری دوستو کی اوی ون علمدارن دپن اکھا کرن محنت اتھو امس پران وتی شام ولو یل دان چھ لونن شام شام مسجد مز پڑھن او پوز ون تو زمیندارو یہ پڑھن پتہ یل یہ دان چھمن یہ جا شام مسجد مز پڑھن وش علمدارن ون دبن یہ اکھا کران محنت اتھو امس پران وتی شام مگر بیاگ زینان بہت کتھو یہ چھ ربس پانس تام توے کربارس محنت جو دوستو کرن ام پتہ سائیں پرائیں بزرگات دیوان چیل برت اس پتہ ولن پیٹ کہیں گاس رچا سیت دیوان تو ما ون میں کیا جیسی کرن اخ چھن کوشر دو بچس کوشر پہ ونان ام موجوب کران دپان یت مز وات بہری چھ درج بہر کم اگر اس 40 کلو بور تیل ہیکو گنڈ کرت اگر 50 55 60 بروس پھر دمو ٹیپ تو مکلیاو اوے وت سانیو بزرگو ون یل کن جائے جو گژھان دل گژھِ یل تراون رٹن وول بان گژھِ یل تراون علاو علاو نیکی گژھن حاصل کرنی ونیو دوستو تمس خدایس نش کۭژاہ نیکی گژھن آسنہِ کم زیادٕ نہ لول ونیو واللہ أسۍ گژھو نا عملن ہُنٛد دفتر ہیتھ یورے گژھٕنۍ رب گژھِ سٲنِس نبیس ونُن اُمتی چھی یمو چون مون میون مون یم ونکیٚنس سٲری اعمال ہیتھ چھِ یور آمٕتۍ توے ییٚلہِ بہٕ نبی پاکن ہُنٛد ناو پرٕ تُہۍ تہِ ٲسۍزیو أنٛدری ؤنۍتو مےٚ چھُنہٕ اعتراض نہ حظ تُہۍ یتھ سۭتۍ چھُو تتھ سۭتۍ أنٛدری ؤنۍتو یا نیبٕرۍ ؤنِو مگر درود ٲسۍزیو امی موٗجوٗب فرمو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ونن کیا یسمی لنا نفسه اسماء کائناتک نبی فرماون دوستو بزرگو توئی تہِ ؤنِو دپن میانہِ خٲطرٕ چھِ پروردگارن واریاہ ناو بیان کٔرمٕتۍ میانہِ خٲطرٕ چھُ ربن واریاہ ناو ؤنمٕتۍ سارنٕے ناون کیٛاہ حظ چھُ کائناتک نبی فرماون اورے صلی اللہ علیہ وسلم میون جوان بوزِ دپن انا محمد تنُک حدیث بوزنو مےٚ دوٚیِم بہٕ چھُس محمد بیٚیہِ ونو انا احمد بہٕ چھُس احمد ترٛیٚیِم والمُکفی
اہنز مکفی کیا گو دبن تمام پیغمبرن آخرس یون وول ونیو تعلیم چھنا نبی پانے دیوان اہنز ام پد ونن پانے توی تی بوزیو دبنیس والحاشر بچوس حاشر یعنی یمیس نش لوگ ساری کا پگا جمع ام پد ونن پانے دبن والنبی التوبہ بچوس توبوک نبی بچوس تو آئیس بن امیوک مانا سمجھ تورمت بطار اگر گھر آئیسو شرح بخاری شریفک یوں ہند آئیس تیوں پڑھیو پاک پڑھیو تلکیں نبی التوبوک مانا کیا گو میون نبی ونن پت میں نمتنوس آخوری برہی پیوان توب کارون یکنی شوا کمان یس برہن چم امت آئی حضورن برو تیمانوس آخوری برو پیوان توب کارون مگر ایمینیس امتنس تھون نبیان آخوری کی آنس کیا جدون میں کور اللہ پاک زار پار میں دو وری چواریا دور آسن میانی ربا وری اسمال ما گس مینیس امتیس کام بے غلطی گونا یہ امی حال جہنمک شکار کرناونا دبن جبریل گو نازل ربن ونس نبی التوبہ سوان یہ دلیل آنس کوس دبن امی سوان اگر چاہیں کانس امتین شریعت برہوئی توب کور گاستم سن توب تکری روب قبول یلی جبریل آو نبی پاکن سوز بے واپس دبن شریعت تشواریا ڈسٹنس آسن سگس بے ربس کرمیانی بدل زار پار یام یہ واپس گو ربن سوزوار گاس یوس چون امتی ریت برونٹی توب کری تم سن توب تکری بو قبول وحنا کاریت نبی التوبہ چون امیس ہنگ دمگئی ناو پیومو دوستو کاریت وی ربن بے دبنیس یوس ریت سیمنز توب کری یل مین نبی پاکن بوز دبن وائی آخریت تچوار یا زیوٹ آسن تیلی دبنیس گاس وین یوس چون امتی اگئی دوبرو توب کری تم سن توب تکری روب قبول میون نبی یتوی بوزن واپس سوزن دو تچوار یا بوڑات مستیما گچس کان گونا آناز تیلی دبنیس گچس میانی آگا یمیس نے رفتارا شرود مت یا اس پیومت علفتانس پت دبس اشارن مزی کر خدا یا زار پار تم ساتھ تکری بچنیس امتی سن توب قبول میون نبی بوزن دبن یا میں اشارن اس کات بوزنا میں دو بربا آتمنز تشوار یا وقت کیا پتا غلطی مانگا چھس امپت بین یہ مانگا جہنمک شکار آناز تیل دبن امپت یل کائنات کس رب سن طرف انام واجین کات آئی دوستو ایوان کائنات کس جبریل امین علیہ السلام اس گاس مینس نبی اسوان اگر چون امتی آش علف تو پیومت آناز تیمپت آش از نرفتار آت تو تلنس دل کیانس دبن صرف خوال پانی چشمہ یہ ماں چشمہ سے کرزار پار پروردگارس اوش قطر ترائی آناز تیلی ماش و تائی تی حدیث پرمت مین آگن فرمو دوستو دون قطرن چھیو طاقت یمزن امحال چھیکن جہنم کس نارس تی سرد کرت زوند میامیانی نبی کات کات دبنا گو شہید سن خون قطر بے گو خوفی خدایس منز وسن وول اوش قطرہ چیز عظمت تیلی کربارس یتھو یہ کلام یوت مین نبین بوز آناز یور ون پروردگار سن محبوبن ای جبریل ربز دب رئیس گو محمد رسول اللہ اوی پیوس ناو نبی التوبہ آناز توب وول نبی تیانا بنوان نبی رحمت وول چی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنین بزرگن دوستن کربارز یہ شان تی عظمت چن مینس نبیس بغیر پروردگارن کنسی عطا کرمس حتیٰ کہ اگر چھ حدیث بوزخ چیت گچی دل دوستات پیٹ خوش سماشک ونن یہ کیا چھمیں یہ ونن او موجوب چھسے ونن تی کیا جانشن نبی پاک علیہ السلام مانن وال دنیا اسمز وائن کاموئی یم چھ ونن اس کیا چھوئی مانن ام سن مانن چھن ضروری کیا تاوی شے ونن وال بوانی پانی عظمت شان کاچے پانی بیان کر نبی اکرم علیہ السلام بوز حدیثن ہند ام حال حوالہ بخاری پی صحیح کتاب تیمم باب قولها فلم تجدو معن فتیمم سعیدا طیبا بخاری منشی حدیث نمبر 38 یوچی مسلم پی صحیح حدیث نمبر 5 یوچی سنن نسائی حدیث نمبر 4 حدیث بوز روی چو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وشمنا کیا دبن اوتی تو خمسان لم یوتا ہن قبلی میں دید ربن 5 چیز کت یل تو یم بوزو تائی تی گش وہ دل خوش نبی ونن میں دید ربن البتہ یم یہ ہنفی آشن بھی
مرید یا اہل اعتقاد یا یم پانس بریلی ون تمن کر بہ گزارش یہ کینسا رسول نازنینس تہ سورے عطا کورمت ذات پاکی حضرت یہ عقیدہ ہمیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اللہ پاک نے یہ عنایت عطا کرمز نبی پاک علیہ السلام تکیاز نبی گژھِ عظمت وول دوستو آسنوی تیلی گژھِ سُہ پننٮ۪ن لُکن منٛز سرفراز تہٕ سردار آسُن بوس دوٚپُن مےٚ دِتۍ رۄبن 5 چیٖز یِم نہٕ مےٚ برٛونٛہہ کٲنٛسی مےٚ برٛونٛہہ مانے تمام یم پتین اممنا پیغمبر یم پات کن پیغمبر آئی یمن دیت نی یم ربن کی مگر یل تو یم 5 بجو یم تھجو یاد یو گھڑنیو کیاز دیت نی دبن نصرتو بالرعب مسیرت شہرن یت واتی ریت لگی پکنس یت واتی دبن تمن لکن اوس تت نی میون روب تراون ذات پاکی حضرت اللہ اس کات مز ونکن اس کھوجا نیبر کن کان اس کھوج نا اندر کن اگر کان اس نیبرم چھن کتھے مگر دبن اللہ پاک سن محبوب اللہ تعالی ہن کر می عنایت عطا یت واتی مسیرہ شہرن اخ ریت لگ پائیدل پکنس تات واتی یم تت پٹ لوک آس تمن اوس میون روب یتی پٹ ترومت پروردگارن یکنی چھوا حضرت دویم ون حس دبن وجہلت لی الارض مسجدا تمام روی زمین بنو پروردگارن میانی خاطر ونیو مسجد یتن بیات سے نماز پارن یو سب پتمن امتن تی تمن کیا ہو نہیں ایتن چھو تو ایک مکمل وضاحت بوزن پتمن امتن اس اکی جگہ آسن عبادت خاطر یکنی چھوا مثلا اگری کلانا چھنا یہ مسجد یمن یان ماغم یمن یان بدل کنجائی کی یمن اس بیون واپس پتہ سک پارن یتی ونیو یہ چھا ساک کن سہل اگری کلانو اگر شہر وسیاو امی سو ڈوڑی بجون بے گوڑ نماز پرنی پتہ اس بے گاسون تمن اس عبادت جگہ ربن اکی بنوم مگر یل نبی رحمت سوز دنیا پروردگارن دبن وجہلت لی الارض مسجدا ربن بنو ساری زمین میانی خاطر مسجد بوزو جواب بڑی ون یل دوستو آئیس خاص مز کا کام کرن امیس شراب لڑتی امیس اس امی حال بدل پلو لگی یہ شو دبن اگر بو مسجد گس ٹھیک گچم نا بیچ دور توتامت توتا یا سکتا اچ مقلامت فرض دی پرت یہ شہدی چلنات بود کوئل پیٹھی نلکس تلی یا بے کنجائی اللہ اکبر پنیسی زمین اسمان نیوان نماز پرت رب چوز دبن کیا چھن پروائی امتی نبی چوگنا گاسیت کرائی بو قبول بکر پنین بزرگن دوستن عرض بوز واللہ کائناتو رب سن محبوب ونن پتمین امتن آسنی یہ عظمت یہ شان یہ چھ مین سیوت امت اس ربن عطا ونیو یہ چھا عظمت ہی نلول ونیو واللہ اچھا امپت وانا دمن و طہورن فا ایما رجل من امتی ادرکتو الصلاة فل یصلی دبن پتمین امتن اوسن تیمم یکنی چھوا یکنی ایتن کریو 21 منٹس تو شکر خدای سنتے تو رسول خدای سنتے دیوت یہ خدای نہیں مگر دینون حضورن ہندی وسیل اوائی شایس احسان مند روزن لقد منل علل ایتن کیا جاؤن علل ناس یہ کیا جاؤن علل ناس لکن نا تیل کمان مومنن کرم احسان بکر گزارش دبن یمن پتمن امتن اوست تیمم کرنس اجازت مگر یت امتس جو تیمم ذات پاکی حضرت اللہ عرض کر بدبو وادی بیدا چھ مدینس مزاق جائی یکنی چھوا تات چھ آز وادی جن ونن اگر گوگل پیٹ کڑیو تای نیرو تایتی وادی بیدا آنس آت جائی تای پہ یاد یلی اونٹ اس پکن اونٹن ہنس قطار تو صحابن ہنس قطار اس جنگ پیٹ واپس پکن وادی بیدا یلی واد عائشہ صدیقہ سرو نلوال ونیو یہی روز تو تائن تمیز جانور اس پڑستال یو تائن آیت تیمم گئی نازل دوستو او تائن اسن سانی خاطر تیمم اس اجازت اگر دوستو تمام پتمین امتن ہن بوزیو یمن پیہن 10 کلومیٹر پکن تیمم اسن اجازت آبو ضروری ژھارن مگر یت امت دس بنے عظمت بوزو جواب بڑی نبی فرماون دبن اخ میل اند اخ میل گو یت پیٹ ماگم تانیا یہ چان جائے اگر نا آب میل یہ پر ماغم
تان یت پٲٹھۍ أنٛدۍ أنٛدۍ اگر ناو میلیو بہٕ کیٛاہ کر میانہِ آگاہ دوٚپُن یِم کھال ہیوٚر یِتھ پٲٹھۍ کَنہِ پٮ۪ٹھ دِکھا دیوارس کُن دِکھا مسجد کُن دِکھا میٚژِ پٮ۪ٹھ دِکھا کتھ پٮ۪ٹھ دِکھ پاک گژھِ جگہ آسُن اَمہِ پتہٕ تُل تہٕ متھ اکہِ لٹہِ پننِس بٕتھِس اَمہِ پتہٕ تُل کھووُر یہِ متھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ برابر یتھ کھۄنوٹس تانۍ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ تُل تہٕ یہِ متھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ بہٕ بوزو جواب بڑِ حضرت اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ حظ گژھِ مےٚ غسل کھوٚتمُت مےٚ نے وضوٗوٕے دوٚپُن اگر غسل تہِ آسی اگر وضوٗ تہِ آسی یِمے زٕ چیٖز کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو قرآن بھی پڑھ سکتے ہو غسل گوٚمُت فرض أمِس کتہِ یی سہم یِم زٕ چیٖز کٔرِتھ یوٚت یُن مگر أمِس چھُ پننِس سہمس دپُن ژٕ روز دوٗر مےٚ چھے قرآنٕچ مانٕنۍ آیت یُکنٕے چھوا مےٚ چھے قرآنُک مانُن حُکم بہٕ مانے نہٕ عقلہِ وٕنکٮ۪ن چھُ ونان حظ کیٛازِ دوٚپُن رۄبن ووٚننم اگر ژےٚ یہِ مسلہٕ کُنہِ جایہِ درپیش پیٚیی ژٕ ٲسۍ تیمم کران تیمم سۭتۍ آسی چون پان پاک گژھان نتہٕ اگر بظٲہر وٕچھو ؤنِو شرم گژھِ تیمم سۭتۍ پاک نہ لول ؤنِو میانہِ کَنہِ چھُ با خۄدا کپٲرۍ گژھِ دوستو مگر قرآنن ییٚلہِ ووٚن فلم تجدوا ماءً ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ آب لبِو فتیمموا تُہۍ ٲسۍزیو کران تیمم بہٕ کرٕ وۄنۍ گُزٲرِش یہِ گٔے أتی وادیے بیداہس منٛز یہِ آیت نٲزِل کائناتٕکۍ نبین کوٚر اعلان دوٚپُن وا او میانیو یارو آب چھُنہٕ دوٗر دوٗر ایویلیبلٕے کٔرِو ادے آیہِ نٮ۪ماز اتٮ۪ن ادا کرنہٕ مےٚ چھُ کرُن عرض اوتانۍ اوس نہٕ یہِ کٲنٛسہِ پیغمبرس یہِ چھُ ییٚتہِ یوت اُمتس اللہ پاکن انعام عطا کوٚرمُت تِکیٛازِ یتھ اُمتس چھِ الگ شان چھسا تُہۍ نہ چھُو مےٚ باسان بوزنٕے شان چھسا اچھا بہٕ کرٕ عرضٕے پتہٕ بوٗزِو میٲنۍ رۄبن فرمو رب سٕنٛدۍ محبوٗبن حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ فرمو پانے دوٚپُن قیامت کہِ دۄہ گژھن 160 صفہٕ 120 صفہٕ کٔژ 120 حضرت تِمن أکِس ہتس وُہن کیٛاہ دوٚپُن 40 آسن کمو بیش 1,03,999 پیغمبرن ہٕنٛدۍ کٔژ 40 ییٖتٮ۪ن پیغمبرن بنے 100 یا 200 علماء اختلاف کینٛہہ ونان 100 أکۍ چھُ لیوٚکھمُت 65 بہٕ کرٕ نہٕ وۄنۍ اختلاف عرض کینٛہہ چلو 200 تہِ مانو 90 تہِ مانو 100 تہِ مانو ییٖتٮ۪ن ؤرین واز پرُن پتہٕ نمتٕے بنٕنۍ ناراض نہ گٔژھِو بہٕ بوزو جواب بڑِ کائناتُک نبی چھُنہٕ اگرِ کلان آمتُے نہ چھُ ماگم آمُت نہ چھُ کٔشیٖرِ آمُت نہ چھُ ہندوستان آمُت دوستو عربہٕ پٮ۪ٹھے چھنہٕ یِژھ حکوٗمت کٔرمٕژ تہٕ یُتھ کردار بنومُت اگرِ کلانُک تہِ چھُ مجبوٗر نبیس گژھن ماننہٕ خٲطر یہِ چھُ کردار یُتھ اوے پرژھس اکہِ دۄہ حضرت ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕتھ تمام کائناتس حکوٗمت جوانو تۄہہِ خٲطرٕ چھو رٕژ کتھ یاد تھٲیزیو دوٚپُن زٕے چیٖز ٲسۍ نبیس اکھ اوسُم کردار تیُتھ یتھ نہٕ داغ لوٚگ بیٚیہِ اوسُم گُفتار تیُتھ ییٚمۍ نہٕ زانٛہہ اپُز ووٚن ؤنِو ییٚتہِ دھوکہٕ دٔہی آسہِ چلیا ییٚتہِ اپُز آسہِ تہٕ چلیا دوٚپُن یِموٕے دۄیو چیٖزو سۭتۍ کٔر مےٚ سٲرسٕے کائناتس پٮ۪ٹھ حکوٗمت اوے ووٚن برنارڈ شاہن تہِ لاسٹس جوانن لگہِ کتھ ضروٗرت یہوٗدۍ اوس برنارڈ شاہن ما اوس ایمان اوٚنمُت دوستو یہِ اوس یہوٗدۍ امہِ پتہٕ تہِ لاسٹس لیکھان وول دوٚپُن آی ہیو سٹڈیٖڈ آل د پرافِٹس ریسرچٲرٕس سکالٲرٕس اینڈ ویل ہیومن بیٖنگس آف ہول ورلڈ آر یونیورس دوٚپُن یِم کائناتس منٛز بٔڑۍ شخصیات آیہِ دیٖز آر د ریولوشنری پٔرسنز یِمو دُنیاہس انقلاب چھُ اوٚنمُت یِم سٲری پٔرۍ مےٚ اکہِ حضرت پتہٕ کیٛاہ ووٚنُکھ دوٚپُن ایٹ لاسٹ ان ماے اوپینین ٲخر ووتُس بہٕ یتھ نتیٖجس پٮ۪ٹھ د لاسٹ میسنجر آف مسلمز نیملی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم آر صلی اللہ علیہ وسلم یُس ٲخر پیغمبر سوٗز پروردگارن یتھ امتس میانیو دوستو ہی از اے سیور آر فیور آف ہیومینٹی اگر ؤنِو انسٲنیتُک علم بردار کُس چھُ مےٚ باسیو دُنیاہس منٛز اکے سُہ گوٚو محمد رسول اللہ ؤنِو مُسلمان اوسا نہ لولنٕے چھُ وننٕے اوے ییٚلہِ میٲنۍ نبین کٔر ہجرت دوستو مکہٕ پٮ۪ٹھ صبحٲے تُلِن پنٕنۍ امانت یِم دِتِن شاہہِ یلاے تُہۍ پٔرِو تفسیٖر پٔرِو شرح پٔرِو حدیث پٔرِو صبحٲے دِژن قطبِ سیرت پٔرِو ییٚمِس ووٚن حضرت یِم کمہِ خٲطرٕ دوٚپُن یِم کٔرزِ پگاہ تِمن حوال یِمو امانت وول مونمُت رسوٗلِ نازنیٖن
یمو صداقت وول مونمت نبی اما دوستو شاہی ولایت ونن میل صبح گزرائی یہ اسیو کردار ناراض گزو نکی نبی دراو صبح بازار یکنی چھوا کوت بازرس مز وچھن اگر تہ مز تہ دکانداری آس کران بہ تھاوس کت ون بازرس مز وچھن اخ نفر کنن کنک کیا کنن ترومت تم پہ کنت ہوک نا ہوک کنک مگر بن کن ترومت آب یکنی چھوا حضورن ہند دور چھس بارس کر تت پہ یوتان کود دور بدلے آز کیا آس تیل اپوز چلان دپان یتھے یم پہ کن ترومت مگر یہ تربیت سانہ خاطر بن کن آبدار یل کان خریدار یہ تراوان ات نا ککن تراوان ادرس اور کھاڑن ادر یہ لگ وزنس من زیادہ مگر ہپر لگ کوانٹٹی من تو اکس چھو کوشر بچ میں چھو تگان تہند کوشر کر کوانٹٹی من لگ کم مگر وزنس من لگ تکیاز ات چھ ترایت وچ وین ہپر راو تاجدار کائنات داس کت بن یوت پیغمبر اہنس کت بن یوت شفیق تو رفیق پیغمبر دپان یتھے یم ات یوترو حضور آئی یعنی کہ یہ کیا کرن غلط کورت نا تمس من گشالینا فلیس منا ہے یم دھوکھ دیت یہ نو امتی نبی پاکن ہند یم دھوکھ دہی کر یہ حضورن ہند امتی میانو دوستو وہیں زن دمو اس پانس نظر اس کمو من نیرو اچھن آفسی بغیر کی اچھن غلط بغیر کی اچھن دھوکھو بغیر کی اچھن وعد خلافی بغیر کی اچھن دوستو بد کرداری بغیر کہیں حاصل واللہ اوے موجود کرب پنن جوانن بزرگن گزارش تھجو یاد میون نبی فرماون دوستو تو تہ ونیو بڑ صلی اللہ وش میں کتن ترو کات بہ بے واپس اگر ژے آسی سمجھ یوان کائناتک نبی فرماون علیہ السلام دبن کانسی امتس اوس ن پروردگارن یہ عنایت عطا کرمس کہ تیمم کریو مگر یہ دیت امتس دیت ربن انعام دوبن گچھو تیمم ازو میں کرے کت تو ما پیانو یاد میں پے من بے پان سے یاد میں ونیو کو سب گچھن تو پانچے کت ونو اکھ تو وہ سب ونم خدایا اوے چھن پت لوگ دبن ہمون اد بدل تو یل نہ آسن چھ مسجد من اگر مکمل روزو تیل کت مولوی صاحب ونیا گھرو کانا سو کت گوین سو یل ون سوین قرآن حدیث مگر میں کریا عرض اکھ تو وہ سب گژھن اکس ہتس وہ سب مز آسن کم و بیش 1,63,999 پیغمبرن ہند وچھا شان چھ نا یت عظمت یت امتس دبن مینی یت آسن یت نہ لول ونیو لول شیت صف مگر عمر اسا یمن بظاہر زیاد کن پتمن نہ لول ونیو تمن میلیو نہ دوستو ییتو سۭتۍ کہین مگر نبی چھ مکس من روزتی کشیر پہ راج کران یکنی چھوا مدینس من روزت کشیر پہ راج کران وان میان کنچی با خدا مے بوزنو وقتن کھاتی مبارکی صبح سا کت اگر ونکن تہ کا مولوی صبی پت دپن ظلف ٲسِس یوتن دندان مبارک اس نورو ہے چشمان مبارک اس مازاگ البصر روی مبارک اس ودوہا ونیو ودن چھا انسان کنا یوس لول وول آس تمس چھنو شیرو کنانس کیاز چھنائی وشمتی دبن ناز یہ شمنا کم قسمت اگر وشمت آسیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی یل شیطانن اللہ تعالی حسون میں دی پنی عبادت مزوری اس میں کری ربن ون نسوان تات منز کیا دمائی اخ کر بتا تنار ساری نکی دبنیس میں دی اجازت یہ شکل بہ اختیار کر سو گز بہ کرن تات گژھِ نہٕ مےٚ چانہِ طرفہٕ آسُن انکار دبنیس ات کیا گژھِ یہ ژےٚ خۄش گژھی تہِ بناو پانس مگر اکن پان نیرن وننس بہ بوزے سبحان اللہ بڑی دبن سارے شکل بنایک لیکن کچھ بھی کر لے میرے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا ہے بنوم تھی ناراض ما گئے یہ بنوم تھی ثپر بخاری ایکچوئل ریئل ورڈس آف امام بخاری رحمہ اللہ یم پان وی حسان بن ثابت دبن وا آسن من کلم ترکت عینی ژاشک تیوت خوبصورت میانو چشمو چھن یوت کان وا اجمل من کلم تلد النساء ژاش تیوت جمال تو خوبصورتی
آز تان چھن کنس ماجی یوت گوبر کہیں چھن کات کران آز تان چھن کنس ماجی یوت گوبر پتہ ونن پانے دبن خلقت مبرأ من کل عیب ژٕ ہر کُنہِ ٲبہٕ نِش پاک پٲدٕ کوٚرمُت پروردگارن مگر ییٚلہِ تُہۍ تہِ لاسٹٕچ کتھ بوٗزِو نا حسن بن ثابتن تُہۍ تہِ ؤنِو سبحان اللہ پتہٕ سٲری دوٚپُن کأنک قد خلقت کما تشاء نبی کیا ونے تہٕ کوتاہ ونے دوستو اَسہِ چھُ پیٚوان گۄڈٕ وٕچھُن یُکنٕے چھُوا کِتابو پٮ۪ٹھ اتھ چھُ سمجھ تران کیُتھ اوس مگر حسان اوس وٕچھان پننیو چشمو برونٛہہ کنی اوے ونُن کیُتھ ونے تہٕ کیا ونے کتٮ۪ن بہٕ تِم الفاظ یِمو سۭتۍ بہٕ چٲنۍ تعریٖف کرٕ مےٚ چھِنہٕ تِم مٲرۍ مٔنٛدۍ لفظٕے سمجھ کمو حرفو کرے تعریٖف چھِ بہٕ کرہا یا محمد نا کمو حرفو کرے تعریٖف چھِ بہ کر اتن عرض یوت تہ سیود سمجھ دپان سۄ گژھِ زبان آسٕنۍ حضرت صدیق بہ کس انا چھس کس یس مےٚ کۄس حیثیت بہ کر حضورن ہنٛز کتھ اوے موٗجوٗب کوٚر تاجدارِ کائنات سٕنٛدِ خٲطرٕ رۄبن واریاہن جاین تنبیہ کتھ ییٚلہِ کٔرِو سۄ کٔرزیٚو اہنٛدِ خٲطرٕ مٲرۍ مٔنٛدٕچ کتھ وٕچھ تۄہہِ تہِ آسوٕ شاید یاد تۄہہِ تہِ آسوٕ یاد سۄ گٔژھ زبان آسٕنۍ حضرت صدیق مگر بہٕ ونہا تہِ گٔژھ اورے خبر یی مگر بلالٕنۍ گٔژھ مےٚ آسٕنۍ کامرٕ کمو حرفو کرے تعریٖف پتہٕ ونُن پانے اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ نہٕ معموٗلی تھوڑا یِمن نعتن سۭتۍ نبی صٲبنہِ ذاتس سۭتۍ کران تٔمِس یی سیوٚد سمجھ دوٚپُن سُہ گوٚژھ یام وقت آسُن نٮ۪صٕف راتو چوٚمُت مس پیالہٕ گوٚژھ آسُن حیا یہِ کیازِ نہٕ ونان دۄہلہِ ہُنٛد گژھِ آسُن یہِ ونان روت کیُتھ کیازِ دوستو دۄہلہِ ونی وۄنۍ خاندار ول سا ہے بتہٕ کھےٚ مۄکلیو توجہ أمۍ چھُنہ کوتانیہ ترومُت توجہ پنُن اتی ونیس ول أتھۍ چھُ یا ہیرٕ کنی بِہُن دُکان گوٚوٕے ژیر مۄکلیو نا توجہ سُہ گوٚژھ یام وقت آسُن نٮ۪صٕف رات چوٚمُت مس پیالہٕ گوٚژھ آسُن حیا مگر پتہٕ چھُ سیوٚدُے ونان مشیٖنہِ گٔژھ موٗسا سٕنٛز لنہٕ ترٲے وای دوستو اگر تۄہہِ تہِ آسوٕ دلس منٛز معموٗلی حضورن ہُنٛد محبت واللہ مشیٖنہِ گٔژھ موٗسا سٕنٛز لنہٕ ترٲے کمو حرفو کرے تعریٖف چھِ لاسٹس چھُس ونان قلم گوٚژھ وحدتو آسُن اتھس منٛز کرُن جبریٖل گوٚژھ تمہِ کاغذُک ساز مگر ملا نازل گژھٕنۍ گٔژھ ناگہٕ کمو حرفو کرے تعریٖف چھِ نی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا میون یہ بزرگ تو جوان بوزِ واللہ بوز ژٕ اوے موٗجوٗب کرے بارس دوٚپُن کانکا قد خلقت کما تشاء بہٕ کیٛاہ ونے تہٕ کوتاہ ونے ژٕ چھُکھ رۄبن تیُتھُے بنومُت یہِ چھو نہٕ میٲنۍ کتھ کِنہٕ مےٚ رٔٹِو یہِ چھِ حسان بِنہِ بیٚیہِ چھو امامِ بخاری سٕنٛز کتھ دوٚپُن ژٕ حظ چھُکھ رۄبن تیُتھُے بنومُت یُتھ ژےٚ ووٚنتھس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے کوٚرمو عرض ات کیا ونو دوستو أسۍ تہِ کیُتھ بنووُن تی کریاو عمرس دوٚپُن مےٚ بنٲے 60 صفہٕ صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ
منٹ دی ون 2-3 منٹ یہ منٹ دیو تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو پانے دوستو تویت آسو پانس یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہن شانش کات والله دپن تمام پیغمبرن یل روب وانی ولی ولی ونیو تو چھوا واتنو دین مکمل لکن نشکن ات گس ابراہیم کھڑا امس ونن ولسان سا گوا گوی آس عیسیٰ کھڑا ولسان سا گوا کہین اتی دوستو ان موسی ولاس گوا کہین آدم گوا سلیمان گوا اجل کانسی نیری بوزو جواب بیٹھ دبن حضور کا امتی کھڑا ہو جائے گا قرآن بوجو تفسیر اس کو عظمت وای اس حضورن ہن شان کتھے دبن ات گژھِ حضورن ہن امتی کھڑا امس پرچ روب گواہ خاطر گژھن ز چیز آسن یا گژھِ اچھو تو تہ ما چھ وچھنی بوز یتھے پنچ آسان معمولی کان کات سرسی گامہ چھ آسان نمس تحقیق بغیر کرنا اگر کس کور ہن مسئلہ آس دلس گژھِ سمندر بناون دوستو اگر کان چیز وچھمت آس پنن پان گژھِ ام خاطر یل تراون نہ نبیین ونن من سترہ پہ دنیا مسلمان یم دنیا مز کانس تہ مسلمانس کور ستر اللہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ چھ تمس قیامت کہ دہ کران پانے ستر پوشی کرتن یا جماعتس تہ روب توے چھ ربن پانس تم ناو ستارل اکہ لٹ سمجھو تو یمن ناون اکہ لٹ ستارل یوب ام چھ نمن سترل یوب کی تیل کیا تارل یوب تمام آبن ہند پرد کرن وول معمولی گر روب ووب آگئی چوب یکن چھوا بے گو گر دبن یور ازی نوئی یہ گو اکس چیزس پہ مگر ثوچ اس کچا نافرمانی کرن یہ دروازہ تھوا خداین بانزا میانہ کن چھ با خدا اس کچا نافرمانی کرن اتس یوت شفیق یوت رفیق انس یوت مہربان خدا کت آس میانہ کن چھ با خدا ام سز مگو ثیر ام سز مہربانی ہز کت بخاری شریفس مز تھی پرزون صحابی اخ فرمان مے تل اک دہ لکٹ لکٹ بچہ یہ ہسا وت پہ ژوتس پہ بہن یہ جلدی پتہ تلم مے ہیے یہ بند کرن پتہ کرا گند اوڑا یہ موج کمن جانور بچو جانور بچ یہ سا موج دپن ام کر مے گت ہند یہ مے دون ات گانڈ کرنا حتیٰ کہ دپن واریاہ کال گو امس یل کہین باسو ام تج ووٹ تو لگاون کمن پہ موج موج آگن فرمو دپن یس مے آمنس مین دگ تس تہذ ماجہ تہذ دگ مگر اس ما سیزری بہ کر عرض دپن یتھے یمو ماجہ ووت وچ دپن صحابیس باسو معاملہ الگ بخاری شریفس من روایت دپن مے یم ساری بچ تہ موج تہ واتنو در خدمت رسول اکرم علیہ السلام دپن اتن یل مین نبیین وون یم کیا دپن یم حظ بچ عجیب معاملہ بازرائے اس کامہ مے دپ بہ تراوک یم اند کن یمن ما گژھِ یتن مسئلہ اہذ ماجہ ہند مسئلہ وچ مے میانہ نبی عید پہ چھس بہ پریشان امس امنے روز نہ پننس زوس پہ یوت تہ کنٹرول ہوتا مے ما ماری یم مارن وول یم یہ ہان چوان تاجدار کائنات فرمان بڑ بڑ اوش قطر گئی یمو چشمان مبارکو نازل صحابی ونن مے دپ شاید مے ما گئی سو غلطی لغزش نبی گوم ناراض مگر مے ون مس تاجدارا مے گئی معافی بناس کران یہ مگر مے دپ یم تراوک بہ بیس جائے اصل پٲٹھۍ حضور ونن اور واپس بنا چھس او موجوب ودن چٲنِتھ یم یور اہن تیٚلہِ دوٚپُن یی چھُنہ انسانن کانٛہہ مۄکلی یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ ییٚمِس ماجہِ محبت وٕچھُتھ نا بچن سۭتۍ امہِ کھۄتہٕ ہتھ گن محبت چھُ رۄب کران پننٮ۪ن بندن سۭتۍ مگر بندن ما آو زانٛہہ سمجھی دوستو اسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄب سٕنٛز اطاعت گُزٲری کرٕنۍ بندن ما آو زانٛہہ سمجھی اسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مانُن پروردگار سُنٛد مانُن گژھِ تیُتھُے آسُن یُتھ بخاری منٛز حدیث چھُ ییٚلہِ تٔمِس کورِ نِش سُہ لڑکہٕ نزدیٖک آو أمِس ؤژھ تھر لڑکس ٲس نیت خراب ییٚمۍ ووٚن واپس أمِس کورِ ژٕ کیٛازِ کھوژان یے کمرٕ بند دارِ بند درواز بند یتھے چھُ سلیب یتھے چھُ پردٕ یتھے چھُ پش یتھے چھُ باقٕے چیٖز اسہِ نَے دۄن وٕچھان ییٚتہِ کٕنۍ ژٕ کیٛازِ کھوژان ژےٚ کیٛازِ وٲژٕے تھر دوٚپُن ناگ بہٕ کارا تٔمِس خۄدایس کیٛاہ ونکھ یُس دِلن چھُ وٕچھان یِمو پردو سۭتۍ کیٛاہ گژھِ تہٕ داریو تہٕ شیٖشو سۭتۍ کیٛاہ گژھِ لبو سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یُس أنٛدرِمٮ۪ن دِلن ہُنٛد حال چھُ زانان توے گژھِ أمِس رۄبس پٮ۪ٹھ پختہٕ یقیٖن بناوُن دوستو تیٚلی ہیٚکہِ زندگی مکمل بنِتھ واللہ بہٕ اوسُس عرض کران حضورن ہُنٛد اُمتی گژھِ کھڑا وننہٕ یِیَس أچھو وٕچھتا وننہٕ یِیَس کنو ہے ییٚلہِ نہٕ ژےٚ دۄنوَے تہٕ ژٕ کیٛازِ گوٚوکھ کھڑا دوٚپُن او موجوٗب گوٚوس کھڑا میں نے نبی کی زبان سے یہ سنا ہے ابراہیمن واتنو مکمل دین
الرحیم توائی موجود گو اس کھڑا دوستو یہ جو یت امت دس عظمت بکر آخر کا احنت میں کیا ونوائیں ساری زمین بناوک مسجد نے یاد نہ چھوٹے تھاون یہ چھانا میں سمجھ ساری زمین بناوک مگر تمام امت دس کرخ آخ عظمت آتا اگر نہ آب وچو تیمم کریو ام بدوان بو دوستو تریم و احلت لی المغانم ولم تحل لعہد قبلی برونچ میں امتن اگر گشانا جنگس مز مالی غنیمت حاصل یمن پہ اوس یہ حلال آخر کت چھو یکن چھوا یمن پہ اوس حلال تیلی دپن میانس امتس کور مالی غنیمت حلال ذات پاکی حضرت اوے یل امتن اوس جنگ گژھن کافرن سۭتۍ اتھ مز یُس یہ مال اس رٹن سہ اوس آسان بٲگراوُن اجازت اوتانۍ اوس نہٕ پٔتمٮ۪ن امتن یہ کتھ ییٚتہِ یوت لاسٹٕچ کتھ بوٗزِو اوٗتیٖتُ شفاعت مے کر ربن شفاعت عطا عظمت پانی پانے وانا مے کر ربن ات ازیو نہ غلط ترجم پانے کرن کی اللہ تعالی یلی دیس تو تیل کر شفاعت نا نبی صبن چھ مازیوک سیا کورمت بیان اوتی تو شفاعت مے چھ شفاعت آمد عطا یہ چھو آخر وائن پونچم وکان النبی یباسو الی قومه خاصا ہر کان پیغمبر یوس آو یوس پنس امت اساسا مثلا اگر تو کتاب پڑھو باہ باہ پیغمبر اس ایٹ اے ٹائم اکس گامس پڑھن کرو یہ تو اکس گامس باہ باہ پیغمبر پڑھن واس یت کیا پور وانا یہ الگ ماگمس الگ کان ہمس الگ بٹ پورس الگ ماز ہمس الگ کوشس الگ تو چھو یہ ہر کاس پنن پنن ام حال الگ الگ پیغمبر اگر اپور پائیں پکیو دوستو بدرنس الگ اورواس بیروس ہور کن اگر کھسو تیل گوس اپر تم یم گام وام چھ ساری سو کھاگ واگ سوری شورش کتھائی وتھائی تمن سارنے اس پنن پنن آسان مگر آگ فرماون دپن میں کر اللہ پاکن یہ عظمت عطا لاسٹ کت بہ بوزو جواب بڑی وبعثت الی الناس عاما دپن یم پیغمبرن انتقال کرتے جو امتک معاملہ میں مکلیو تو تھی مگر میں یوت پیغمبرس کر ربن یہ عظمت عطا ناس کیا دپن بہ بنو اس تمام کائنات خاطر پروردگارن پیغمبر یم قیامت کے صبح تان دنیا سین تمن تمامن چھ دوستو نبی صوب نہیں کلمہ پڑھت مسلمان نا یہ ون لوتی اتی کر بان تمن سارنی چھ نبی پاکن ہن کلمہ پڑھتی مسلمان بس اتی کر پنن بزرگن جوانن عرض ونیو ات عظمتس کیا ونن یس پانے عطا کرس خدایان تو تی جو یہ کی تھاون اچھا ونن کہ اگر کن دم ملاقات گو بوس ام سٹیپ پر بون پہمت پت ونو بہ صحابو کس عظمت کر بیان حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم